ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯧꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19ꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯋꯤꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯐꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯕꯣꯝ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯇꯥꯈꯤꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯈꯔ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯦꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯃꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯔꯦꯔꯣꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯜꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯗ ꯕꯣꯝ ꯇꯣꯞ ꯑꯅꯛꯄꯤꯗ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯖꯒꯥ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯁꯣꯝ ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯂꯦꯞꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯚꯣꯠꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯑꯣꯟꯁꯤꯗꯕ ꯚꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯚꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯧꯖꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯍꯦꯁꯇ ꯄꯤꯕꯤꯒꯦꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯃꯍꯦꯁ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯥ ꯃꯍꯦꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯡꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯅ
ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯦꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯤꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯦꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯣꯟꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯟꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯨꯕꯗꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯈꯧꯄꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯩꯔꯤꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤꯔ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯒꯤꯔ ꯈꯔ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯁ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯍꯦ ꯋꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯒꯦ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪꯗꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯔꯤꯈꯩ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯣ ꯊꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯦꯞꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯔꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯩꯅꯣ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯨꯠ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯅꯨ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯜꯂꯒꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯠꯇꯤ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯗꯤ ꯊꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯖꯗꯔꯦ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯐꯥꯎꯕꯗ
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯕꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯆꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯅꯔ ꯆꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨꯗ ꯀꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯟꯕꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Hi viewers, ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧 ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯇꯣꯛꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅꯗꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ꯫ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ Reasons Why You Need to Join the Travel and Tourism Sector. Travel and Tourism Sector asi karigidamakta join tawgadawribano haiba topic asini. Aduna ngasigi expert talk asi midyeng taba matamda not only benefit to the students katangda kanaba pigadawriba topic nate masiga loina na mostly parents sing dasu yamna kanaba talk ama oigani haina laujai maramdi students amagi or icha amagi career semakpa matamda parents kisu yamna achauba role ama leibanina talk asibu tabiba matamda hairiba subject travel and tourism sector career asi karino haibadu mambutana khangba ngamgani haina khalli aduna ngasi main oina talk asida aina highlight tawjagadawiba asi subject ama tamba matamda hayeng tamba loiraga kaidaudaino kai thabak no mana tawdaise thabak tugi tolo kayam phangani kadai da tawba yabage question haibasina main question we samna ai matamda MBBS tamme khalone hamase doctor loira matungda kadai da thabak tawdaino hangnei then engineering loira ba matungda mase kadai da thabak tawdaino likewise akhoi travel and tourism asi tamuraba matungda kari thabak tawba yabage haibasigi matangdani. So the main focus is about the employability. How or what an individual can do after they completed their study in travel and tourism subject. Sigi matang sidani. Ana employability hairagadi akoina hairisi mana tamjariba knowledge, mana hairuriba skills, amasung experience mayamdu seasonaraga thabak oina phangba yaba area adubuni. Thabak oina phangba yaba area sida aigi experience ki matung ina or as a guidance giver ama oina aina haijaningbadi thabak phangbagi mawong asi ahum thokna khaidokpa yai. Ahanbada you can get a job in a government ki thabak oina phanggibasu yai or you can work in a private company amada thabak oina tawbasu yai or natragana aidi government job su pamde private job su pamde haigatadi you can start your own business ang nasagi business ama establish tawbasu yai. Aduna sigi ahum asida thabak tawbam area adu laigani once you completed a study in travel and tourism sector. Aduna government job or private job sina tongana thamgraga or business sina tongana thamgraga ahum asi loinamak haidi job haibasi nang government ta tawbaya ina jaga private ta tawbaya ina jaga business tawbaya sigi ahum sidagi kitang na thairaga kari job tawbaya bage kari field chatpa yabage haibaduni aina highlight tawjagadribasi. Number 1 ahanbada ina highlight tawning asidi you can be a influencer marketer. Nang se influencer marketer oina thabak tawbai sai aduga influencer marketer hairagadi karino haiba matamda akoina thabak asi karino main oina tawdaibasi haiba matamda akoina social media platform sing asi seasonaraga akoina marketing neba tawdaise. Marketing for what? Marketing about the travel and tourism industry. Travel and tourism sector sigi matangda neba akoina marketing tawdaise. Aduna akoigi experience ki matung inadi or hanagi chatnabida tung halaga yengba matamda marketing haise panba matamda karino hai matamdi dukan ama phamaga pot yonba ama or either door to door chalaga akoina pot yonba sineba sinataba sidangdagi upgrade ama oina influencer marketer or influencer marketing aman lay sida tawdribasi akoina internet se mainly based oina seasonaraga we can promote our activity or any kind of services through social media platform sidaneba. Aduna sigi job ase tawge hai taradi akoida skills kara darkar lay. Number 1 da nangi area of specialization khandokpa nangna subject se tamuraba matungda nang se either you are expert for adventure tourism gi oibaya or gastronomy tourism gi oibaya or religious tourism gi oibaya tourism makhaldi mayam leire
sigi area se khando aba matungda nangna content amuk sagatpa content sagatpa haraga akoina content sagatpa sida haidai se either you can be a bloggers content myam iraga website ta then social media haide di Facebook Instagram Twitter myam khalama lairi ko platform singdi sigi da nangna blogger ama oina adum blog se iraga thagat kiba ma or you can be a video creator adi video macha semaga say for example nangna Taj Mahal gi matangda if you want to promote or if you want to sell a particular holiday package for the Taj Mahal gi matangda nangna video mayam ama blogs mayam ama semaga si mayam se promote ta wayaba ana promote ta daise kai gi damak to haitare to sell your product or to sell your services ne ba nanga yon daise aduna promote ta wakhatangda video khatang semaga loirabra natraga mafam du khatang identify tawraga loirabra haiba sida loiba nataba ko adugi damakta nang se marketing kamaina tawdeino haiba dugi overall du never influencer marketing or marketer amana tawba yaba job se adagi second profile da travel consultant amagi job se tawba yai nangna who are travel consultants or who is a travel consultant haita di you are A to Z information provider about a particular holiday. Mi amana lam koi ba chatpa matamda holiday ama plan to ba matamda changa dawi ba details sing ado nang plan to bi ga dari ne ba kana gi damakta on behalf of your target customer or target tourist ki matung in nang everything plan to de ne ba everything hai se kai challi ha ba matamda about the accommodation about the transportation about the places of tourist interest sigi mayam sigi plan to bo ina travel consultant oina thabak to bu su ya ba travel consultancy da akoina any job tawba matamda tawba nature of job se hisam samna ani thokna khaidok pa either part time or freelance oina job tawba ama natraga full time oina job tawba ama nang se hariba fill or hariba job profile sida next number 3 da akoina haining isina lam koibagi subject oibanina lam koibaga ngata mari leinarga ai se adum koiraga chatlaga leidoribra haiba question ama sulai koiraga chatlaga leibadang natte sida you can be also an educator nang se mingonda larik takpiba just like a teacher just like a professor ama oina thabak tawrasu yai educator sida ani thokna mu khaidok pa yai either nangna hayeng nangi graduation loire tourism haiba subject sida then you also completed your master degree then nang se net qualified ka tawraga PhD ka tawraga nang se professor university level da oja oireba aduiduna nang gi normally oina college amada natraga school amada natraga university amada class takpuduma adugi education or educator ama oina leibisu yai then atopa amana tour guide and profile ama sulai tour guide ki profile sena kaidoge hai matamda they are the one who tell the story to the customer means your tourists or people who are traveling across the world moida akoina wari libi ba tour guide sije sigi sisu they are also an educator kamaina educator oino haiba matamda makoina travelers haibadi lam koiba laiba mi singduna mafam amada lakpa matamda moise kari su khangpote ba lamdugi matangda then tour guide gi responsibility se makoina laiba traveler du da tapi daineba tapi ba included everything kai no hai matamda historical background about the place then magi culture kamain tawi mafam dugi magi food style na kamain tawi mafam dugi magi lifestyle na kamain tawi haiba sing se loinamak tourist guide or tour guide na takpi deineba aduna takpadi we means the tour guide are also an educator larik takpa mi makhal amaneba akoi sisu tourist sing sida travel and tourism sector sida then last aina amu haining isina kari amuk lokhat pa yai haiba matamda online travel agency ama hangba su yai ba koina travel agency ama hangba haise kari no haiba matamda office ama da phamaga nang se just pung mapan nang naba karaga natraga by evening 5 o'clock or 4 o'clock the thabak tawraga chatkiba matamda online travel agency haisina you have to be very friendly or very advanced in technology using the internet se season araga akoina tawdeneba aduga online travel agency haiba matam sida akoina kaino everything will be online deneba akoina tawdeise aduna website ama phajana sabiba then website to the sar matamda different types of holiday packages mayam se akoina upload tawroba matung sida nangi haibidi kaya changdage price then kamaina logistics na kamaina tawgani khotkani haiba matamda haidi lakteba mi singse foreign travelers oibra natraga india dagi mapalam da koi bachat tawribra natraga mapalam gi foreign countries ki travelers or visitors mayam sina koi india da lakningi bra hariba mayam se identify tawra matamda noina particular maga suitable oiba haibidi
lam koigadriba mi dugi needs and demands means all over requirements me amdo khanga kanda nangna travel gi packages ama yonba adugumba gi platform gi job mayam ama su lokhat pa yai ba nangna once the travel and tourism studies se tambal lorba matungda sima leire samna har matunda then mathangda amu langningi sina akoi se hangapa mi adum yawi being in an industry sar akoi se travel and tourism tam lorba matungda travel agency da khatangda thabak tauba darkar tabra then travel consultant tang oiba darkar tabra then tour guide tang oiba darkar tabra haiba mayam ama hangieba ado hanga iba mayam do adugi answer hairagadi tauba yaba thabakti mayam ama lei adubu kari taugadawribano haiba potudi it depends on the skills and experience as well as the knowledge of the student or an individual thabak tawningiba mi dugi area of interest magi skill se kari no magi knowledge se kadai babu yaure ma se kam experience leire haiba potuda base amu taweba aduna aise travel consultant su oiningde aise influencer marketer su oiningde then aise educator su oiningde then aise kaino su oiningde tour guide su oiningde or online travel agency su tawningde hai taradi atopa area amada site amada yengba batamdadi you can be a part of a policy maker haiba policy planning haiba field sidasu nangse madugi part ama lawba yaiba karigi damakta lawdaino as you have gone through graduation the 3 years tamani then nang master tamba matamda 2 years tamani adudagi phangapa knowledge mayam duna particular xyz destination maybe a destination in manipur da laiba destination oiba yai or india manung da laiba state oiba yai city oiba yai or foreign countries da laiba tourist destinations mayam ama laiba hariba destinations sing asi particular ama oina choose tawruga akoina kamaina mafam asibu promote tawgani kamaina mafam asibu world gi best tourist spot ohengani haibagi policy mayam semba matamda nangna thabak tu apply tawruraga then join tawruraga policy maker policy planning oina thabak tawbasu yayeba aduna hujiki matamdadi ngasi aina ngangiba potsi dagi another 1 or 2 months ta upgrade mayam ama laani aduna haina mamuta na khangna bagi damaktadi akoina tamuraba matungda akoina market se analyze tawba ma darka yam thina oi matam khuding makta kari anawba la ige tourism industry sida emi na tawnari ba thabak sina kai kaino mapalamda leiriba mafam yam sina akoi manipur da leiriba natraga india da leiriba sidagi hena phauri se kai gino haraga new things mayam ama darka taayeba aduna hayeng loiraba matungda employability gi question se yamna hangtaradi government job pambamina government ki sector da dum tourism sector da then art and culture department da then atop da relevant oiba department da job ama oina du phangi basu yai then private job da private ta haragana travel agency me amam leiri travel company me amam leiri travel consultant me amam leiri then hujiki influencer marketing tawriba haiba sigi sido company me amam leiri sigi sida join torsu yai or you can start your own business haibasida kai darka tage haibtadi own business haibasida aina ngasai panjari gi platform mayam do employability gi influencer marketing haiba potsisu nangna sa amagi business amo oina dum establish tawba yai hawdokpa yai then online travel agency haibasisu nangna sagi adum hawdokpa yai mi gi depend tawdana haitare ko then ahum subada you can be also an educator amo oina thaba adum tawrasu yai then number 4 ta you can be an travel consultant ama oina thabak tawbasu yaiba aduna tourism industry asidi aduki matu chawgre aina changmuriba field gi matu ina matam khudimaki upgrade lakani aduna akoina ningjang ga dawadi tamdi tamningaga chamam naringai da tamhoba ngamdaba singdo ado matam manghanbi ganoba aduna any questions or any queries leiba matamda sigumba talk si tabiluraga further details khangbi ningbe dam ektamatadi akoida adum tanabirasu yai akoiga adum wari watai sanaraga somgi doubt leiba mayam do clear oibagi tanja asu pijagani aduna somna ningjang bigadawdi video asi hek yengba loiraba matungda wakalda khanbiga dawasidi parents amasung students singna by the year 2030 bhokta india da tourism industry da thabak phangba yabagi chang se or number se 137 million people never 137 million people sineba by the year 2030 bokta india da thabak tamba yabase masi aina industry sida leiren pangai haijen banate IBEF hairiba organization asigi research ki matung innaneba aduna matang chana isagi area of interest aina pami basi karino student oiragana adagi ai kamain tawna lari asi tamgani or ai se kai thabak tawgadawno hai taradi video asi yengba loiraba matungda adongi queries mayam do drop tawbiraga discuss tawbadana khwaidagi afaba ama oigani then another amada hairagana
parents sing nasu ai gi icha se kaidogdei no khangde but akhoi gi environment sigi matung inadi most of the parents na khalli se ai gi icha se kaidogdei no khangde hara kanda ko yam ngawbam leyeba mi gi matung ina hanba gumba e mai macha du di adu tambani mai macha du di si tambani hara adu injan bagumba adu tawbida bida icha du gi apamba khangdu piraga hariba subject asida interested oi biradi we have different types of courses there are certificate level de horga diploma post diploma adagi graduation master mayam am leiri sigumba mayam sisu tambagi khudong chabdo adum leijagani then thabak su adum phangbagi area mayam am leigani ko haibi ngasai panjagi ba thabak mayam duna full and final nate atop mayam am su leigani industry se tawra matungda aduna sigi success rate se haira taladi example oina hairaba matamda wari ama khatang short story oina haijarom get talk siga matang jana larik tamba matamda ekhoina parents ki apamba ngakta tambata kanda successful oidaba students mayam amasu layeba aduna aina khangjaba mayam singi marakta student amase 14 years back chahi 13 gi mamangda mase parents na after 10+2 pass tawraba matungda parents sing sina science se am interested oibanina science lo holeba science lo holi se kaigino harama tamda nang se yeng oja oideini haiba mapa sina angang se samjaiba matamda then angang sina haiba amukoi parents na education do igi thada bidaini na tawdaini na haidi mature chu oi jibne ma se parents na haiba apam do dum chatleba ma se then after mana graduation se loiraba matungda ma sina khanjayeba ai se aina tawningi ba thabak se aina pami ba field se aina pami ba subject se aina graduation 3 years tamu ba sidagidi ithang phangdare ai se change to bama darka tare subject se na khalleba aduda hujiki hariba nupa macha sigi apambadi mana tawningi sidi masagi interested oibado aina ahanda su haidna subject se tamba kanda isagi interest hana khambyu haibado lam chatpa lam koiba sigumba sineba mana yamna pamjari se aduna mana mature kitang oirakpa graduation loiba haiba sidi aduma knowledge su phadana phange ko adudagi larik su adum haiba mi ama oire then mature su oirabanina mana mama papa sida parents sida haiba ai master tamba matamdadi ai se sigumba field tamba pame tourism industry ga thabak tawninge tourism industry ga related oiba job oina pame khole hai matamdai parents na su hoi ma chahi home graduation loire khole ana man apam do tawjara sanu haira kanda adumaina tawroga hariba students asi hariba nupa macha asi ma se master oina tawgiba tourism industry sta aduna tourism industry se tawraba matungda ma se mana pam do tamurabina mai apam do khanga aga now he is working professionally as a tour guide and as a travel consultant oina ma se established oina tawgiba ada sida aina hainingi ba poti isagi apamba duda ngata taman bibian nataba student sing se or candidate sing se candidate natraga student tugi apamba amasu khangdok piraga akoina fajana guidance se pibi bataradi akoina guidance se fajana provide to bi bataradi magi success oibagi life ta then magi livelihood phangbagi then magi area of interest to the and brilliant oina chatbagi opportunity ado laigani si matang haijaningi aduna travel and tourism industry si ngasi lairiba market sidagi di keeps on changing hai tare kwa yam thina ahongba nai aduna ngasi tamhubasina hayeng tungda opportunity mayam lakpadagugi nangi platform ama kalawbani haina haijani thank you so much